So guys, जोङो दा नै बाजाज डिलार खाथियावनो दङ माने इनिनो एक्सचेन्ज पॉइंट ओमफ्राय नै इयाव दङ आनवारा एक्सचेन्ज पॉइंट लिरनाय दङ ओमफ्राय आङो बेवहाय माने सेकेन्ड हेन्ड गारि मोननाय जायो आरो मोजां क्वालिटियावनो मोनो ओमफ्राय आङो दादामोननियाव सोंसै माबायदि क्वालिटियाव दङ ओमफ्राय माने प्राइसफोरखौ ओमफ्राय नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरो এফালে আমার দাদা আছে দাদা অলপমান কৈ দিব দোকানৰ বিষয়ে তোমালোকে যদি সেকেন্ড গাড়ী ল'ম বুলি ভাবি আছে ল'ব পাৰে আমাৰ ইয়াতে সব ধৰণৰ গাড়ী আছে যিকোনো গাড়ী সব গাড়ী পাব R15 আছে বুলেট আছে 220 আছে গ্লামাৰ আছে সুপাৰ আছে 10000 টকাৰ পৰা গাড়ী পাব 10000ত গাড়ী ল'ব পাৰিব আমাৰ ইয়াতে এতিয়া প্ৰাইচ বিলাক কৈ দিব গাড়ীটো দেখাব কিমান কিমান এখনৰ প্ৰাইস আছে মোটামুটি 52 আছে এখনৰ আছে 38 মডেল কেমান চলিছে এখন চলিছে 70 কেমান আস্কিং এখন 38 আছে কম সম হ'ব আৰু ইকনৰ হে গাইস নিউ 350 ক্লাসিক দङ এখন ক্লাসিক 350 বুলেট 19 মডেল এখন আছে 95 কেমান বছৰ পুৰণা এইটো এখন 19 মডেল 19 এখন আছে 2020 20 মডেল আস্কিং কিমান ইয়াত এখনত আছে মোটামুটি 67 नै गाइस R15 बो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन এখন আছে 95 একদম টপ মডেল একদম ভার্সন 3 95 গাড়িও একদম এক ক্লাস আছে কিমান চলিছে এইটো 34 চলিছে 34 नै गाइस 34 95 नै गाइस सोरनोबा जुदि मोजां माने गारियाबो मोजां कन्डिशनाव दङ 1 लाखनि सिङाव मोनगोन नोंथांमोना 94 ल ओनली 94 गाइस এটা আছে 45 গ্লামার 16 মডেল 16 सोरबा नै ग्लेमार नांगौबा नै माने फिसा सेगमेन्टनिबो दं ओमफ्राय गिदिर सेगमेन्टनिबो दं नोंथांमोना स्कुटिबो আছে न दादा स्कुटि আছে এটা এখনো আছে নতুন 2020 नै 2020 नि गोदान BS6 স্কুটি কেমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং এনে স্কুটি আছে মিনিমাম 18000 পৰা আছে 18000 পৰা 40-45 লৈকে আছে 18 পৰা শুরু ভিতৰত আছে আৰু গাড়ী বহুত नै गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नैयाव स्कुटिफोर दङ नै सिङाव दंबावनो गारि नै गाइस सोरनोबा बेफोरबायदि बाइकफोर नांगौबा माने कम सीसीनि ओरैनो सलायनो थाखाय नोंथांमोना बेफोरखौबो मोनगोन आरो ইয়াৰ প্ৰাইস কিমান পৰিব 35 ইকনৰ 32 কিমানৰ এইটো 16 পালসার এটো 16 মডেল কিমান আস্কিং ইয়াৰ এটো 48 টাইপ 48 नै गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन नै इखिनि बाइक दं आरो सोरबाफोर हाबफैबाथाय 16 मडेल ग्लामार आस्किं किमान यार एटु আছে 48 नै गाइस सोरनोबा ग्लेमार नांगौबा 48000 माने प्राइसआ कमावनो बहुत मोजां गारि मोनो आरोना नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन निजाबो एकदमबारे যারা এড্রেসটো কৈ দিব এটো আমাৰ নলবাৰী বৰকুৰা হৰিপুৰ আনৱাৰা এক্সচেঞ্জ পইণ্ট মেহেৰ বাইক হাউস नोंथांमोना खोनाखादो माबायदि आं डिसक्रिप्शनाव मा होनो जायगानि डिटेल्स होनो हागोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो दादा रिफाइनेन्स होबो ना रिफाइनेन्स হোৱা নাই বৰ্তমান আমাৰ হোৱা নাই না रिफाइनेन्सৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই বৰ্তমান পাছলৈ কৰিব হয় পিছত চাম थैंक यू दादा So guys, नोंथांमोनाथ' मिथिबाय मा होनो माबायदि कन्डिशनाव दं माबायदि बाइक दङ ओमफ्राय नै साइन बर्डखौ देखायनानै नै बाइक फर सेल आनवारा एक्सचेन्ज हाउस मेहेर बाइक हाउस नै नोंथांमोना नायना लानो हागोन नैयाव कन्टेक्ट नाम्बारबो दङ ओमफ्राय गाइस
नैयाव बाजाज डिलार दं नै बाजाज डिलारनि नै एकदम खाथियावनो आरोना बाजाज डिलारनि खाथियावनो बया स्टक एभेलेबल दं आरोना मेहेर बाइक बया स्टक एभेलेबल दं आरोना बुजायानो दं माने कम स्टक इदि नङा नै गाइस 220 फोरबो दङ एकदम माने कम प्राइसआवनो मोनगोन नै गाइस सोरबा R15 नांगौबा कम दामावनो मोनगोन स गाइस जोङो बाजाजनि लन्चआव फैनानै इयाव हाबखादोंमोन ओमफ्राय भिडिअ गोलावद्राय जागोन साननानै इखौ सेकेन्ड पार्ट खालामना होदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों दा न'आव थांसै ओमफ्राय गासिबो रोङियाव ओमफ्राय नुखानाय गासिबो ओमफ्राय जों थांसै आरो